viewers hozo se chibai sopi sonia wa konin video ATM channel la tha kharan ki koi kinin tu la hiya ma hiya hung tha lak do kinin lieutenant colonel monzo to hong khyo hon lehin tu chunga video an sim hi alang khana don but lodi ka ti tan hi cho hi hinla zo an ha sei wal ji phat lehin alo thelwa khat le ni be chin hil chin ngai jin alhang pia hil chin na hi video masong masaw cho kana ha se mai tan avel vela thung se ding hin hinla he chi hung so lo di hin ni ji chun jam khat nin vet piun lang chule so pi son he jong ka zon kap nai lo le ka eng khan a hi pon hi chi hi zo le nal se hi tham khat nga dom taw te ti zo akan le til kan ka request ai tan tu a hina zo le nala hui lai chin ki lung dam hinge nang zo le nal ka sei pon te le min sao lo cham khat ka sei din chi nin kin pi nang zan jong so tan tu chunga na video sin na hi nang chi ibiham atham ni layong khun lhagau mei di ta akong tai na ti hin alhagau mei di ta chu a bible ko na state ko nan bol he lo le pi nei sam la khe to elo lhagau mei jong ne het lo hom la khe ta pon lieutenant colonel monzo to na khyo cho na khyo hona khol chit lo zo le nal thu na se hon cho na ni hona lhagau mei ti khoma na ki gel hon ham la khe ta pon he chi chu an hi chu na gel ta jong ai la bible to ki kal tan na he chi lhagau mei cho heng hinge sopi lieutenant colonel monzo yong masanga nampi thu an ki ha involved in talk show hona boljin ja chu kana pa chat ke hin thu di thu ta khole ta kana pa chan hin enla tu a hi chi khol chi lo thu a hinge gmfdi thu chu a seino mai le a gmfdi ya na tong ho te ka khana evangelist nu ki ho pi tan te elwai le mi choel bai khu za rom khulam ho khodong ta ta la thu ta he no mai le alang khana nang chu masanga pa sami jo sin gmfdi de mane he din na ta san lo wai le na video kan koi di hin na previous na youtube ma na video kan koi de kumni masanga yong chu nang man he chi kumni masanga gmfdi en kuina hiam an het lo na he cha ko na chu nang man dem na video honan sema itiham views hol na ne he kitle ki zo lo di hin na ta san lo wai le chi na youtube page ong ila he kan ta do in he chi veo tin kumni ma sang ei tai chi cha chu evangelist in kuine hiam jong het lo anang chun azat nan se ya views hol na na ne ya it's ni ta san lo wai le na pathin thu sei no ho video ho veo views zat na ne yam tam ta na se me wanga sang kha sang ni sang thum kalwal lo cho ai te chu gmfdi hi thanup na changa na ne ya itiham gmfdi hi sei sit te ding dem te ding agi sei sa ki hil chin kana hil chin ei tai na atu a hila nang atha bia video nan sema I macha agi sei lo da na nom kit henge views hol na nei pote so lieutenant colonel monzo jong idana chu banga nama aniki pia tu a he views hol na di mei me a hol chi lo thu apo nang to na khyon na heta he na tharup na chen bol do a na ni hona ki tho to chana zol na la se hona he jo lagao me na ti hon he chawang hi adi theipon na video cho bon ka ve pon skip kan bol hin a thu ho he alang khana na video ho hi ngai jong le ngai ha ji ni ji zol nal ngen chang hi chu pi ko na pung khat pung ni lang na se ji ko kan pa chan na zo se na quality chu na inge 140 minute khat le second som li la khon pungkhat evangelist nu na sei di dan pungkhat wal changa dingjin mun thing a tin pulpit chu mun thing a tin pungkhat wal changa dingjin mi a sei si hi kuiham ayo chu nyong ka sei tan na approve jong kana coin he chi kumni ma sanga hi kui ma chan na het lo la ya chu nang ma man gmfdi thu nan se ya zat tiam thumbnail jong za na ko ya na zu thang de ai tai he cha chu hil chit na ti zon tua inge tua na sei na yong hi mi a sei se na ti tu san de evangelist nu thu sei chu na sei di hin ku ye sei si nam alang khana lieutenant colonel monzo chu ne het no mai le amun hongin lang hung kholi na ti zo ai lo ham a hil chin zo ai lo ham huilai ta cho sei si nam anang adem khat to chun ki hawa aman jong thu sa talawa pung khat pung ni walang chun gmfdi dem kitana dem na evangelist nu na min pha hona
na to athil bol a di point na ti hon hi chuna se nang na to athil bol chu nang nin bol theo ki ron le chun pa amateur claims na ji kitile baseless speculation na ni hona baseless speculation as na kyo hon cho zolenal ta cho hi cha chu phat na su mang hon hinge ki choi sang ki dop sang ki hui lai ki choi sang hui lai ki dom sang mo a gmf dia athil ho ki sei chula a gmf dia ya hong ki phong to lagao thing o katiu na nangin thilana ti a thila hi ai le nang hola cha na hi pathina ta sa le chi thila chu hung no don ke ti na ki chat ki cho na hung ngam lo cho hi chu zo se lo be tan na ake lagao thing o ji chu bible hingjing pathin ngai lut na le hingjing pathin ei ngai lut na le ei happy na chu le hingjing pathin chu i chana thanei nam hi chi hung phong do cho hi chu thila i ti the dam thila ho chu ni zo do di lo ham ichi yong hi ka video masangwa tam ta bai ka sei tan vial se da taw tin na hinge minute ni hi chu ichang chu hing ten pung khat kal na hi lo cho nang hon zo le na la na seo chu zo cho a sei chi zo chu me he chu idi da na mi zo da kuran pat masanam ki le ipi na sei ta de muan zo le nang na ki ho masana hi chi masangao chu da ku ki media dang au chu gamtin na sei long ele he chu idi da na to ai sei se na tiam nang video se gi git lang na sim evangelist nu an hil china le evangelist nu zo aphamwam ki di he chi mentality wang chu kingol bol na tan he so pi pa nang jong hengya ke he na ki thol them na ki thol le pa ai ta ki thol le pa ka ti he thu khat na sia le ding dan thailo chom le gam tin se ai ji thu chu a value ang bona su mang ding he chu nang idea hen la ni so pathin cha te bolding le setting he pon na he jo he ji ta bang chu nom potin minute ni le second nia hi ai dan dana nangin evangelist nu na hil dana thil aki seido cheng se ho hi zu hen lang bolle na ti hin ipi na hil kha am evangelist nu hi nein sei pi momong to do ipi momong na hil kha am lhagao phalo pathin mina no do zidan na hil kha ham nangin na bol kha lo chu evangelist nu ko na hil dan ham elwale pathin iti holding dan ham ti pathin ho na langa hen kitile ngai lut na yong hina phajo poi nangin na sopi na dem hin evangelist nun mit cho el bai ho awa he hi chan gya chu ki hi hon he ti aji chi evangelist nu hi chilanga hin ki te pg hin ka ti he nangin kal khat jong na son lo la evangelist nu ho akal son ki tila khulang pe ge ta e wanga ama ho mi ki new sai ja ngai lut na di me ja ama ho ki sei phanom lo hen a result a ki mu chula bible ang sei zui hon thilana do theu chula mi tawdam pi theu chula nangin izat na tawdam pi ai chi evangelist nu na hilong nangin izat thilana no do ai ti evangelist nu cho athil a ministry bo cho di point na tiong nangin ep ministry na youtube ma ko youtuber nei bo cho ministry bo jong nei lo pi chume evangelist nun 2014 heji ma sa cho kum som thumwal pathin nan to zo wa cho 2014 aku na hi mit cho el bai ho kui ma chan asin nom lo ho sponsor bai hela an wa tu chan gya ngai lut na wa cho he chalanga chu ki sele hinge kahil na honan tiji le anang jong deliverance ministry lin ta khanna bola thila no do zidan elwai le iti sedam iti ha mi tawdam pi zidan na bola he chu evangelist nu bol chu adi point na nan le hil to kilo na he chu na sei zo siu chu helo bo a bol lo anang atong lo wa he chi na sei chu a zo sei nei za zo le nal ta chu oi cho anang zo chin evangelist te nia kon ki hilnan nei tongo ama ni ko mahung leng iti pathin ki hawa iti dammo ho ki tawdam pe iti thila ki no hi chu hung ziltang ai tia bol thelo bi chu ku ipi na hil ki won masanga ka video lu yam kan seitan chahompa chahompa chazo pan prime minister pa chanding dana sein cricketer pa football pe ding dana sein e wang ama chula chazo hi asei chula khulang pe asei hi ta cho sei thia ta bol thia la ama jo football star e lo la ama jo prime minister hi ta lo dong anang nong chu nei jo sei bo na se ya a to lang lei ma chawm lo hi chu kuina hil ki wonam na hil hon na hil na chu ani ki la khaila am hoyong chu nang manga hi su duty na ta chula thu hi sei tho lo ding na to tho ding zo hin na hinge minute som la thum le second som thum le go ma hin evangelist nu bidoi hi sum kai do ding adan hi evangelist nu anei le go hi chu zo ta salanga na lut wal zo
evangelist nu 2026 a hi aum chan hi na o cha nai le kum som thum ma sanga iti pathin na na tom hi jong chun het ngai kum som thum ma sang ti ta pote 2014 te tawte to kum som le kum ni ma sang hin na ministry and bola chu iti an bolam ayu chong chun ka seitan sponsor nei pon mit cho elbai henge ti bukim ho ministry bol hon jong lile nga wa ole sponsor baya hi lakhat lani chi zo lo he nang ma non he de mi tam ta moe azolo pha no le a ministry nga ji bang bang chun a sponsorship on chu suma kilawa acha ga gen thi ho chu wa lo wa ta chu ko yong kit cho sponsorship hola hi chaga gen the wa yong kit chu me evangelist nu hingai lu na adim ka ti na hi chaga gen the bo hilwa mit cho el bai cho mana wa he khale ni bo lo chu me nga le go chu me hi chu sponsor ku hama sponsor in sein nangin he di chu 2024 a ko na hi mi khale nin amuna honga a situation hong muwa evangelist nu tho dan gim no ma pathen di ta he na pathena ki niema pathena min pana hi chi mit cho el bai ho awa I chu an mu le evangelist nu akuna am hon jong pathen ngai lu na an he no ai ta chu ki pawa mi khan cheng khat cheng ni to som ni an to do chula hi chu ipina thang sit piong anang jong hi chu business he chi ka video lu yang kana sei tan na business he na ti ta bai le ga chin lang ga bolta mi cho el bai nga jong ka thi khat wa in lang ministry ka bol he tin lang hi chi khat bo se chu laizat na wa jom veo te business he na ti le sum kol ve na ho le na ti a bol he na ti le ana jula tong mong pon ti na a sei tholang jula na thim mong in nang hin itiham hitin ki seile tua hard work a thil ki sa do ho loi le a in namwa a in sapan a in salaya a effort pi na mu lo cho na example ka sei boy atua ang hinang in evangelist nu khatlenin an ki thopia khatlenin ipiam khat thilpha chunga an bolaji cho aman kumizat ham gen the ha sa ka video ma sound chu kana sei ta na echi mi cho el bai ho to khun agil kil atho no jong thakana kil atho no jo cho abang kali me cho na din nei lo wa chi ho po to bu ki pol nang cho hi cho chu na pum gel do lo chula anang in nom sat a pathin ho chu ba ipi na ki muding pathin jong hi ngol lo cho mi hemin I chan gya a pathin ka ngai lu ti I chan gya ngai lu na mi chu a ve ji me chi dung zu chu phat the ne hum chu me anang in a phat the na bo na nga effort langi macha pi lo chu ba kuin pathin chu ngol li za chu nang chu jong chu thil nan mo pi dam atua pathina ko na thil chang ho chunga nahi ti eng sit kit henge hechi aban chal ki no ten 23 aphai hechi screenshot nan po to hena minute som ni le thum second som thum le thuma he screenshot khat nan ta do en hi cha hin numei ham pusal ham la ke he ta pon mi khade covid dam mo zo wai honga eventually sen yong ki taw sa da na henge hechi nan po do hoya hoye nan sei chet pinge hechi ka sei no hoi kan eng khan na ka se ai lo la kan zone kap nai pon na anang in mi za den zone ka mi lange wangan na thu sio ki gel do lo bia eventually nan hil channel ke man kan hil chin le I zone ka mi nan ti hi chi ta bang chu ke hi e so pi pa he sa bang chu ni gel pathen mina ka hil nei boe ka hil chit nei boe na thu sei ho he henge hi chi screenshot chu kan ta do in hi cha hin adan hi mi khat hi hospital ang chi dam zo ta lo ai ta he in ko te chun evangelist ni ko ma an puya taw sa dan he na henge mi tam ta hi lagau bu vop hi jong le depression ji anxiety nei ji elo lungial nup lo ji ai adam mo ta banga oma ai banga ma jo dam mo ta lo medical science in jong so cho it is ending am hello psychological therapy achi ngal lo wai le hi cho lo le aya mo zam dam thei lo jong om ji na ji cho mo mental issue hi ta we cho psychological issue hi ta we na chi depression ki ti ho anxiety ki ti ho hi ai ja chu chi mi him nu me he pusalam ama yang hi ita adam mo hospital a pui la adam zo lo phana chu anu apa ho jon an puiwa gmfdi mo ha taw sau di dan he enge hechi amu aphat chula ke ka pon na eva evangelist ten hin ataw pi le hin lagao bu vop lo elwale dia physical illness physical la damona nei ho hi appearance hi kimo he lo masanga chu ataw pi zowa atawa kimana hong ki phona le hun lagao bu ki phongte te pa kai Jesu Christa mina ki manai le
hagau bu vop lo ho adam mo ho elo medical condition ni ho ki phongji lo cho a he jing chu evangelist ni e wanga hi chi mat na dinga chu ataw pi hona asot hona spiritual touchable ngai hon cho he chu ni he ti si chu bol thu ei poina henge tua chi nan ta do pa chun ki chin ta na setan ka keng ho an bengin ama evangelist ni chun an puyo etale hagau bu vop hin ta ataw pi hona akenga bi hona spiritual touchable hon cho a bol hona alu sot pi le ama chu akin ji a chu amang chu lunglu lo chu la ataw na chu na ai muhammad lo ipiam khat di ja lunglu lo ja amang khat we kin le hagau bu vop hong ta ho kin ji cho akin pha na chu amo evangelist ten hagau bu vop hiding a chu gin mo chu heta spiritual touch bola khat ho chun atu pe ota atu zo wa hi atham hon le a her hon ta chu a response bol dan chu hagau bu vop ho response hi ta lo ai tia chol ha hon chu la hi chu ipi na dat mong ele nang se dan in evangelist ni fake a hiya zo a bol hona ele na zo se hi ta hagau bu na hi chu tia chu namphua bol hona to sakhi kia mi kha jong ki thatli asu liwa hin na thila vop elo le kaw vop he tiwa anang wa ta cho su liwa bang cho atin ho akeng tin ho po che la ta cho bol evangelist ni chun cho bol lo bi cho oi ho la ho sot pi ho na ly le he chi pa itiha alu ho sot pi he ta cho bol hon cho asu yang asu lo bi chume kisu asu kha on long mi ithia punch a ball hon kamu lo ichi asei pa jana sei wal japin na oi ho ta ho tham pi jen evangelist in a tham hona avet hon le hagau bu vop lo a hi a het pha na za adin sa hon chula namphua chu cho ga bol te hon lo pia adin sa hona henge pathin na dam sai ta ching tan ta medical condition hi mai te le psychological issue hi mai the ai dia cho sol hon chula namphua hi chi lagao bo vop he ti te hon lo pia hi chu pi het khel na ding ai dia chu ka sei cho nang dinga chu hi chu proof ai tai evangelist and hi fake hi chu proof lo pi anang in thilaman thelo chu hi chu nang dinga chu proof in atala e banga evangelist ni ana tongjing ke te ni chu ne he chol hagao bo vop ep ham a ko ong ki phong ding jong chu he a ki phone lo ja chu a vop a hi poi a symptom su ki bang jong le kha chu itia mental issue ne hinte elo le itiam psychological issue ne hinte depression hinte anxiety ne hinte ta chu a sol do pai han chula hi chu ipina sei na ham ai te na thu se hi ki khol chi jin ka ti cho nang I ma cha hello bia I ma zo si he dan da na nang ki gel ji boy cho so bi pa naki he san aziong ki he chme views hol nei bu cho thu ta hol nei lo pi chme ai te evangelist nun ama na sponsor lo jon kan vet sa ta na video pathin thu na se le kui ma na vet lo pi cho sang khat sang ni ham khat views um je wa gmf dai thong hi po pole a soma kal jing cho he chi nang zon he na thanom na changa na nei chme zole nalin tin thanom hi tongo so pi pa pathin la cha ke na dile thu ta khat chu be chu pam dang izat ve hi chi minute som ham khat bo ki sen le som le git lang hai skit tan henge he chan chu ko aban ka skip he ki ngai jong le zo le nal na sei na ngen chang thu a ki sei sa vel vela sei ding ngen chang ai ki ja he na henge he chan chun nga taw te